Karame, uramamagaye? Karame. Gahamagarwa n'abazimu bo kwasa. Nje nkwamagara. Boss basi sorry. Sorry na so. Nagira ngo nkubwire yuko ngiye mu kazi. Ukinge. Nako se kuvoma hafi mabuja. Kavoma ibiro ariko ubona ubwo mu mutwe harafunze. Ariko akomera namanye ngo ubwo se ubona mu mutwe hafunguye ubwo butameneka. Akomeye wajya uvuga gakeye. Uyobewe akazi ndimo. Ku buryo uzumbwira ibyo bintu byose ubu ngubu kira kigabo buriya mu kanya kigiye kuza. Ahubwo Pirato? Pirato! Karame boss. Pirato wa muginga witabisha amaguru rimwe. Boss ako kantu ushyizemo ntago ari sawa. Ngwino. Boss, imbwa iteka. Imbwa ijya mu gikoni nkagutekera nkakugaburira. Kandi boss, umunsi wa mushiri wawe yagusuye. Nzahitamo kankimbwa ngo tubire ko sikena bwamaganye sindirana amagambo nawe ujye umenyera abakozi bagenzi bawe uranyuma. Karame, uramamagaye? Karame. Gahamagarwa n'abazimu bo kwasa. Nje nkwamagara. Boss basi sorry. Sorry na so. Nagira ngo nkubwire yuko ngiye mu kazi. Ukinge. Aka kazi nkora nako ntago ari sawa. Shazamane ko dukora akazi kabi rwose. Ubuse reba nk'ubu ngubu ntinanye mu byombo muginga agiye ngo ku kazi ubu nanjye ndi ku kazi ndakaba kishe mushiki wanjye. Muginga uko manze we aretse ntiyongera ibyombo akaba aretse kuntesha umwanya ara. Mabuja ni wowe? Ni karibu. Ariko se kuje boss amaze kugenda mwavuganyira? Umuntu usungana kuri unyara mu nzu. Nari kuba muhamagara mubaza iki? Narinzi ko musanga hano ngo mukobore bimureba. Ngo mukobore? Uramukobora se ni ibigori cyangwa ni kaho waboneye isoko ntamenya amakuru? Ariko gusiga ureba ibihuruka ryazamo ibihunyira. Ubwo ibyo mvuze nibyo wumvise. Nashona. Ahubwo niba namubonamo boro ndaburi. Ako se kuvoma hafi mabuja. Kavoma ibiro ariko ubona ubwo mu mutwe harafunze. Ariko akomera namanye ngo ubwo se ubona mu mutwe hafunguye ubwo butameneka. Ntabwo ari byo nakubajije. Ahubwo ndagira ngo unsobanurire ari wowe na boss unyara mu kadobo ninde. Ako mabuja nkuko nabikubwiye ni
Yesa. Ndi ku gipangu sohoka tuvugane. N'imvura imeze nabi. Sawa. bose Mu by'ukuri kabisa akazi karagenda neza. Ariko ikibazo cy'imisoro rwose umva kigiye kudukoza hasi twese. none se imisoro yose ntabwo twayisoze reka da ariko akumiro namannye y'inkoko ngo Reka da. Ubu turi gusorera amafaranga twacuje mu mwaka. akumiro wajya uvuga gakeya uyobewe akazi ndimo ku buryo uzumbwira ibyo bintu byose ubu ngubu kiriya kigabo buriya mu kanya kigiye kuza ahubwo nzashaka umwanya tuvugane urumva muri iyi minsi nk'ejo cyangwa ejo bundi ndashaka akanya nze tuvugane sibyo kuri iyo gahunda y'akazi kiriya kigabo kitadusanga hano noneho wowe ngenda nzashaka umwanya nze tuvugane Yes sir.